Ajmo sada da pređemo na tvoju praksu, ako možemo. To? Pored bioenergije i čime još, da kažemo, šta pokrivaš i koja je praksa u pitanju to? Kako to izgleda uopšte? Dodir, ja ne znam, stvarno, meni je prijatno kad sedim sa tobom. Znaš, šta bi sada bilo kad bi ti ispružio ruke na mene? Znaš, tako da, želim da čujem, da. Znači, bavim se 15 godina energetskom medicinom. U početku je to bilo samo bioenergoterapija. Znači, dugi niz godina sam iscjeljivao ljude sa bioenergoterapijom. Međutim, onda smo išli razvijati, učiti. Znači, nismo pustili ego da ide gore, bez obzira što sam odmah u samim početcima čudesna iscjeljenja pravio. To su bila na granici čudesa, što je se odvijalo kod samih iscjeljenja. Samo bih želio kazati vašim gledateljima da ne pomisle ovdje da sjedi nekakav čudotvorac koji je izliječio svakog nekog čovjeka koji je do mene došao. Znači, takav iscijelitelj niti liječnik ne postoji, ili barem ja nisam za njega čuo, niti sam ja taj. U našoj praksi, u mojoj praksi, jako puno iscijeljenja sam radio, više od 200.000 iscijeljenja sam do sada pravio. Izuzetno fantastičnih iscijeljenja, ozdravljenja od svih bolesti koje nisu urođene je bilo do sada. Međutim, isto tako sam radio, pa nije se događalo iscijeljenja, dođe do poboljšanja, ima pomaka, ima kvalitetnih pomaka, nekih većih, nekih manjih, međutim nije došlo do željenog rezultata i to je realnost. Znači, radili smo iscijeljenja, ali s obzirom da sam ja sportist i to iz jednog sporta dolazim koji je jako čudan, nema neriješenog rezultata u njemu, ima ili pobjeda ili poraz. I nekako, s obzirom da sam 35 godina aktivno trenirao taj sport i bavio se s njim, stalno sam si postavljao pitanje zašto je to tako, zašto ne mogu još bolje učinke postizati, još više pomagati. Nekako su mi se otvarala druga područja za iscijeljenja, tako da sam išao učiti. Tražio sam, gledao sam, pojavljivali se ljudi u mom životu koji se bave drugim vidovima energetske medicine i polako učio sam od njih i učio sam naravno od pacijenata. Imam veliku sreću da intuitivno sam i ja dozvao nekakve oblike liječenja energetski, nekako je se to jedan spoj sretnih okolnosti, ili bih to možda kazao, malo i Bog dobro pogledao na mene, pa je poslao povremeno nekako znanje. Tako da smo sastavili i spojili fizioenergoterapiju gdje su uključena 4 vida liječenja energetske medicine. Jedno je bioenergoterapija, drugo je radiestezija, treće je energetska dematerializacija i četvrto je energopresura. Međutim, ni tu nije sve. Dugi niz godina smo se bavili tim vidovima energetske medicine. Onda je unatrag 2 godine došlo još znanje izvornog iscijeljenja do mene, gdje uistinu jako mali broj ljudi na zemaljskoj kugli zna. U stvari je dato samo ali to kad kažem jako mali, to je stvarno mali. To je izuzetno mali, još manje nego što imamo prstiju na jednoj ruci. I zadnji vid iscijeljenja koji je došao do mene, mi je isto tako dat, pozvan sam da mi se preda, je spiritualna energetska kirurgija. Gdje se u energetskoj spiritualnoj kirurgiji vrši energetska operacija u auri. Znači, bez dodira fizičkog ljudskog tijela izvodi se iscijeljenje u vidu operacije koje upravo radi, otvara auru, ulazi se unutra u energetsko tijelo i miče se energetska forma bolesti, energetski oblik bolesti. Tako da neka sila je riješila da uđemo još nekoliko koraka dalje izvan bioenergoterapije, ali
Bioenergoterapija je čudesan vid iscijeljenja koji je oduvijek na zemaljskoj kugli. Ništa nije novo. Novo je samo, kao za mene što je bilo prije 16 godina kad sam prvi put u životu to čuo, ili možda za vaše gledatelje.